Siukliang biang ke Atletico Madrid ia ke Barcelona. Tanghadin kato kanesngi. Haka ba ke Barcelona kal syalim keram haka Atletico Madrid. Haka jingil ka Champions League quarter final. Haka fasle. Kat ba ke Liverpool ro ke Shimjing e. Banjob ia ki jingil ka jengka. Kata daka ba ke klem ia watang ke way ke shot on target ro. Haka jingil kut persya jengka ia ke PSG. Daka ba ke PSG kelalak ban pelim ia ke Liverpool. Leng ba Arlen not goal. Kibeli ban tep dau duwe haka menit ke bakat way. Badu kuar sekali haka menit ke ban perusan. Kat bah bangi pai pat haka jingil kun persya dan ke Barcelona persya ke Atletico Madrid. Ke Barcelona kal syalim haka Atletico Madrid. Leng ba Arlen not goal. Kibeli ban tep dau Julian Alvarez ke way. Leng ba ke free kick haka menit ke besau perusan. Hadin ke jingil yang red card uku Barsi. Haka menit ke besau perusan. Kaba ke Barcelona ka habani lekai. Da si peu ngut siliang. Kum tabut saka gol ke baar na Osterlo. Haka menit ke banyo peu. Kaba kane ka jingjob jong ke Atletico Madrid. Kadai ka jingjob ke banengkong jong Simon. Haka karir jong kata hakam nau. Persya ke Barcelona. Bat kadai ru ke jing syarem ke banengkong ia ke Barcelona. Nadu balas dang ban pelibiang. Ia ke stadium Camp Nou. Bat kerut sendon Karim Benzema ada ke hat-trick. Haka jingil ke Saudi Pro League. Ke Al Hilal persya ke Al Khalor. Ke Al Hilal kelalak ban job hadu nriu lenot gol. Kaba mentah ke Al Hilal ru kedan haka kerdan ke baar. Da ke babut nadin jong ke Al Nassr. Satang 4 poin. Andrei mentah ke Al Nassr kadang bat ia ke jingil kai hakti. Kata ke bedang sakawai ke jingil kai. Barhoi perlok hato andang la anem ke Barcelona. Bat ke Liverpool ban kombak haka sekali. Sakomen box.